Reverend Canon Edson Abasa omwandiki w'oburezi bwa Nkore obirari omugenyi mukuru ahigira abebembezi b'abaana amakanisa n'omu maka okufayo munonga obu barikukwatanisa kumwe omu kukuza kurungi abaana barikutiina Ruhanga. Nk'omushomo ogwo twabantuye twegamu ebintu bikuru nk'abakozi ningashi abarikwebembera omu kureberera abaana aba okutushemeye kuba nitukwatanisa okugira ngu twaba tukwatanisa nubwo turasyeje obuhereza obututeekateekirwe twaba nitureba ngu abantu baza aha mirimo nibaba batarikushushana obuhangwa emitwarize obundi background zabo omuntu ahakurire tuturikushushana kandi n'okuruhanga yatuhangire tutukabasa kushushana konka tushemerire kuba omuri ebyo omuntu nomanya ngu tokushana na mutahi wawe konka mutahi wawe aine obundi ekyari kukizaho niwe ine ekyo rukumukizaho aze byona twabiterana hamwe nibasa kwombeka obukama bwa Ruhanga nangwa tukanisa yonka nibyombekana n'ihanga konka ekyo tukizire kureba turebera abantu nibaryanda ha mirimo nibakurira abatahi babo babiyahiguru ngo babashumye hansi nibabashisha amazina gabo nibabagambaho ebintu bibi konka Yesu akatwegesa yakirangwe cyo umuntu ashemeye kuba nakura no kukunda mutahi we okwarwekunda. Alexander Butunjo wa Inspire Kids oshomisa abebembezi b'abaana hari All Saints Church Mbarara nayiga abantu okwombeka barikwebembera n'abarikukora emirimo babe obuhungiro bw'abatahi babo. Kureba n'ikirungi munonga kwatanisa konka kandi okwatanisa automatically abo kuba tuba turino okwetegereza twena Ruhanga akatwanga umuhango utakushana so ekikushara kuteganisa ubundi ningi no kugira ngo yitwe nk'abantu ushobora kureba abantu bona tubarebera mu gishani cyo kugira utati niwe nka Alex nenda nka mwana wanjye Fred kunarebe ibintu kunakora ibintu ukore umuringo kandi ikitakubasika. Reverend Richard Rukundo rikujinanwe enshonga z'abaana ha province y'ekanisa ya Uganda nagira ngo omushomo ogwo gwabaguriyo gwo kushomesa abebembezi b'abaana okureba ngo batebekanisa abaana barukurira ha musinge gw'eddiini. Statistics zoreka ngo ebicweka 55 ali 10 n'abaana kongana zo nchoreka ngo abantu abingi almost nga miliyoni 2 abaana abo batulo mu myanya etali mu byinji abwe twakushoma abamwe tubine byo kurya abwe tubine majoye bakutura itoka kanisa twire tuyamba kurije mutongere twine kaza compassion na dasi zankole ine project ine support y'kweza abana abatakwe basa so le kanisa twire ne yamba abana atine kweyamba ko katwa suru government kantu NGO so tubasa gukora ikikaje tubasa gukora ko kantu shabango abazeire n'abantu bona bakwatira abana tuyambe wowe no mwana wawe nazayishomero wane batakuzayishomero chukwateho niwe urebe ngo mwana wane bakukura next time naza kwiba Reta mbaratiko nare enteka tekitwinira abana abo kwa bana nibo ihanga rya hati na nyentakari kuri kuza kwetegereza okurujo mushomo gwo kutwaba turimo twashanga ngo obutweka 5 na 5 harigana n'abana bari ha myaka 18 n'ugarra hansi mwe n'abantu mese mbashebe kwandi bateka tekerwa je kandi kuri kubanura bo mu rurembo rwa Mbarara ushangamwe abana bine bicupa bine bya gamu ni banyunyuta n'abandi ni barara mu myina ya ruguto ngwabo ni babeta abana bahanguto ninga street children kandi ushangu ubundi uruguto ni ruzara kandi uruguto turkuzara aba bana n'abana b'abantu abo bazire rero bakaza amihanda twike kanisa tubasa kuba on the front line yo kugisa abana by'imikono no kwebisaho what to call life skills umwana atakayitina ubundi akamanyo kweyiya umurayifeji konkitu nusanga tuyise kigambo cyo amakuraga gasha kwa Fred turyakira.